Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal munsangi Agriculture Minister Pupi si Vanal Ratan campaign laya anlo aupui to angin thlaithar le turin ZPM Ministry chu in buat sai meka mipui te ti beidon antum lo ati Opposition leader Pulal Chanda Maral te chuan kunna thok tu te thora ang chu sarkarin a intiam angein le sakro se ati Prime Minister Narendra Modi an mechia te mason nan le ti sakzel nan hun tha pek thiam poimo ati Agriculture Minister Pupi si Vanal Ratan campaign laya anlo aupui to angin thlaithar le turin ZPM Ministry chu in buat sai meka mipui te ti beidon antum lo ati nimina ZPM party in khom Aizawl ania he thui soin minister chuan ZPM party chuan campaign laya tangin thlaithar le chungchang an aupui to thina anlo aupui to angein tuna hian thlaithar pali so thing ai eng marcha le munphia te le turin marketing board an dina he marketing board hian chaktakin ma alame ka ni ti a tun nai khan International Conclave Kambair Seller Meet kan buat saya India ram mai baka ram sang sanga tangin thlai tharanga event tuan pungkho ma an malak na akal tuang hle ni ati marketing board chairman Pupi si Vanal Rata chuan tuna hian district in agriculture marketing committee an din to a khotina society zariat don an din to boka so thing le ai eng hi January etanga May thla thleng sarkar ina boy pui dona mun phiale marcha be ka January etanga March thlachung sarkar ina market boy pui don bokani ti a khotina society an din chu Primary Collection Center apwana ni dona sarkar boy pui ngai kher lova an mania auction an lo pek ve the chuan sarkar inror kher lovin an mani society nan chal dona sarkar ret anga le saktu an hulawi ro chuan secondary collection khosomli panga kan puan to kan ron chal mai dona ni ati Primary Collection Center atanga Secondary Collection Center thleng thlai thar phurman hi chu society nan lo bai pui ve thung do ani sarkar thar chuan thlai thar le le shal chungchanga mumal taka kalpui tuma thlai thar che khol na mun wholesale market mun nia kan din dona CP ra le mel thuma din turin ma kan la photanga chu tiang chuan a in ta tol zelin thlai thar da thatna tur le wholesale na tur mun an buat se meka kunna thok tu te marsat na sut kian hi an tum tlatani ati Opposition leader Pulal Chanda Maral te MNF Vice President chuan kunna tok tu thokrim tak tak te thora ang chu sarkar in intiam angein le sakro se ati nimina MNF party office a thu soin Pulal Chanda ma chuan ZPM sarkarin January atanga May thlichung chau thlai te le an tum le si hi kunna thok tu te musit na ni ti a India sarkar hian thlai thlan bik somni le palia kumtlana support price pe ang hian hunrei lo te chau hong lovin kumtlanin support price ve ro se ati a anin tiam angein thlai marcha so thing ayeng le mun phya hi le ro se enge mud dan phwa kwal lo hian kunna thok tu te thar chuang ang hi aleina tur ret an soi ang hian le sak ro se ati tuna lo nei tu ten thlai an thar chana Christmas thomna le nan te caution tholo matan te lo nei tu te hiang Christmas ma nge ya manan do a an mamo em ani chu tiang ani laya kum thar lam da ya le an tum hi diklauti soin Transport subsidy siamsi lova collection center claim zong chawa thlai thar le antum hi adiklawa thingtlang khotina sarkar hian le ro se atibok leader of opposition chuan ZPM sarkar hian shaltur anjong na salhe a an sarkar phata ZMC le airport shalan ansoya small hydel project zongzong shalan tuma chaltlang tourist lodge shal antum bokka pulal denga le puzoram thanga te VMM congress in kotan thlak na sat lengpui airport shal antum ngar chungai to anon turin nge na AR le sipaidangin anrama mun chatak tak anlo ate chwa antum meklaya an kutha zo fate ro lu hlan antum hi reman tilo MNF chuna sa zoka che turin kanin pe ani ati MNF Vice President chuan politics sa phubalak nan MSSSB anchiata MPSC anthuam tha ang anti a anthuam chata MPSC a hian sarkar a enroll thoklu tuk nge an ming hliau na sa ta hle ani ti bokka kumtira na anlak na kumtira shot list siam to chu an cancel eveka screening anti chale a mithar anron lu ta antling ta a chumai ba ka vete assistant surgeon lak tur result chwa ka exam lo pangan tlinga tun naya aboi chwar ta hle a MPSC minghlaw ta hi pui hlenin ti a sarkar hian MPSC rin tlak adin le theinan mal ro se atibok
Mizoram State AIDS Control Society MSEX le District AIDS Prevention and Control Committee DAPCC lunglei district tang ko phwai hotin World AIDS Day sangni somni palipwalin nimin khan hun manani a Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin man pui choma World AIDS Day pwala kongzo bat sain Government High School lunglei tuala tangin zirlai no pangkong zo tur te hi Health Minister Pilarin Pui chona vai liama zirlai no pangte chuan HIV AIDS dauna le film khorna tur bak ka aveiti en kolna le dikna chan vo in zirtir na thuziak shang kingin GHS lunglei ko te tangin Convention Center thlengin kong anzo ani hemi nu hian lunglei World AIDS Day pwala in combat saya kwalian Pilarin Pui chuan kumsang kha zakwa somkwa tanga chinchia danin Mizoram chunga HIV positive mi singni sangriat somni pariat anom to thule ni kumsang ni somni pathuma tanga somni pali chung khan HIV kai thar mi sangni somnga pakwalai mu chwa ani thu soin lunglei district khwam chunga Nathial district telin kumin sangni somni le pali January atanga October thleng khan thisen en dik sangli zakwa somkwa pasari zinga mi somkwa kwa za a pakhat point kwa pariat lain HIV positive ani thu soya HIV AIDS chu nung chang kai noi na tia soi chin ani thole HIV shik pai mu chwa to zongzong atanga za a somkwa le pathum ai tam jok chu invena tel lawa mi pat me chat na man changle shaule in chiu na man rathiang lim lo in man to ma changa kai ani thu soin he hian HIV chu in kai chon theina na ni ma se invent the ni zia atilang chiang hle ni ti a Mizoram chu HIV in kai chon theina le invent na kong shat na lama India rama shi thaber pol kan ni line bi pui cheng za ta zira kai tam lama India rama sang ber kan ni a HIV kai na kong le invent dan zom thatlo awanga kai tam ani ti atar lang ani ati HIV in kai chona tam ber me pat me chat na lama nun in von thiang lim chu mi mal du thlan na ani thu soin mi puite chu du thlan na thiang tak manga in vong thiang lim tur cha in vong theilo te po in invent mangwar turin cha a ri hlo chu ram chung kwale mi mal mel ma ani angin ti chin lo tur le alo ti to te po in sim tura fuin sim theiri lo te po in HIV la ka film kurnan shaule in chiuna manrut tu ma tom lo turin angien bok Kolosi pa 16 days campaign on elimination of gender-based violence kharna nimit khan nei ani a DC puropat sil mangai chuan man pui DC chuan an hun man chu apoi mo thu soin mi pa in chaklo zo kan ngai mi chha te diriama an chung tlak na ti bo tura be pui thlak na hun an mang zo the chu lom mati thu soya chung ko ke chha mi zo raman tam thu soin pui ti thu soya chung ko ke chha na om chan chu me chha te chunga hleilen na da satakin rin ni a sha thu asoi DC chuan an hun man chu mangtang kaya chung ko het nu le pa in ngei chung kalim le hlotling nei tura chan la turin kal khom te cha danin me chia aven him na konga kongko mu tu poimo tak MHCEP le kaushan me che pol ho tu te pon poimo tak zetani atibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl la tanga puan ani ngaina thiam na tel lawalir the endik run pui No Tolerance Week 2024 chu Mizoram Munsha Shanga Manjanani Aizawl chuan Bar Bazar alir thei endikani Akashvani correspondent zone changin Aizawl traffic SP post defender in Omachuan Aizawl khopui chunga lir thei endikani ti soya Christmas Bazar hun line in ani nan ba ka traffic ti jam na sat pal the ni wangin Voina chuan mun khata chau endik na mun siamani a tu chuan mun danga po endik na hun siam belani ang ati pusifener in ama chuan Mizoram sarkar in lir the endik ani tur thu thu chwa siam ma wangin lir the ni tu tam takin document an lo ti fil a lir the khu endik na mun po lunin an lo in ching fel tha chu lo mo mati thu asoibok Tidora ni ti khap mi pui he na khanin kan fit loka dan pon jar khak kar ti le kun khau ma dei to khan he te yen no tolerance te ka tidora mi pui te mani document te in text to le update na ti te lo in update to re mi pui kan request ka staff ni kal ta khan khat sung khanin sam tak historian pollution under control certificate te insurance system an lo ti lok ve son kan sia in kar te po taman ti khop Puanto angin Mizoram Sarkar chuan No Tolerance Week 2024 chungchanga hian thlamasa khan thu chwa alo siam to a Akashvani Aizawl news in lir thei khu endik na hmuna tlokwal na po lir thei khu endik turan tam leni lir thei endik hi kumsang ni somni pali Christmas le kumthar sang ni somni panga mitinin dam le hlimtlang taka anman theina na ti ani a he huna hian driving license nei lawa lir thei khal insurance certificate nung lawa lir thei khal pollution under control certificate nung law mi puile bungrapur lir thei fitness certificate nei law te le lir thei kai noi dan bo chhiate endikna ani
Prime Minister Narendra Modi an meichia te maso nan le ti chakzel na atan hun tha pek thiama poimu a chu chuan meichia te dom kan na kunga maso na tam tak athlen don ani ati कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी Pumondi chuan meichia te malampan na hun tha pek ani chuan ramtan maso na thani don ani ti a Haryana apanipatta bima saki yashna tlangzar na mi puipung kho ma thu asoi ngal bokani Chanchinthar panti tok mai na tlang pui Agriculture Minister PPC Vanel Ratan campaign laya anlo au pui to angin thlai thar le turin ZPM Ministry chu in bat sai mekka mi puite ti beidon an tumlo ati opposition leader Pulal Chandamaral te chuan kunna thok tu te thora ang chu sarkarin Indiam angein le sakro se ati Prime Minister Narendra Modi an meichia te mason na le ti chakzel nan hun tha pek thiama poimo ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani